أحبتي في الله فبفضل من الله تبارك وتعالى ننسك إن شاء الله أمني درسك فهاتيلو أمني فانزابا لرمضان دي فزمن رمضان زمان Dio asa fanupua volumani na meza na Allah subhanahu wa ta'ala atika beko vodi atika ibada maana misi wa ibada zaina polisi atika mapoliski ablumuni hatsarana Matete sika maharini we litanzuni Allah afanga mezane sika Ramadhani ni biakasika anangatakwa anangafata horana hizi matete sika maharizufu matete sika mtandeni vila na maharini vila Mateti zana kulubelwa fulani we zende tanzumun fulani amno amfangano vanorahati direkti fahazawan maruiz we fangano vanirahati zin misihedirin di fulani Mateti kamaruan yatsika pinslamu leran maharini Ivulan azuwe tanzuma mnifaka mezani Allah sekarang Ramadan ini biaga sika manangafata horanga Allah akamaruan ipin favulan awe bas Allah misi tanzumananya menakai Masya Allah misi entirin Allah menakai sisi entirin Allah sisi entirin Allah amsi Tumul fuqara'u ila Allah Wallahu huwal ghaniyyul hamid Anarone mitadi Sisfi saharana Mitamanga Allah subhanahu wa ta'ala Fa Allah sisiraha ilani amnaru Sis huwal ghani Ghani zemi sisiraha ikamandani rahafa wala sisiraha ileni amirahafa isi mahali utenga kandera mahavita zetini to Allah subhanahu wa ta'ala adusua mnirtitu wike tanzuyuhu fisien nizuhu entirina ni Allah sisi entirina Allah nitsika fuli entirina Sebab zaman kamaruan ni Islamu amnifazama ni Ramadhani milengi amnifienya na Masya Allah Soalnya mikara kapan zaman Ramadhani fu amni Islamu Masya Allah no ivulang awe mutan difujan Masya Allah Bukan dihujan Kata kamaruan Islam Minam nifyana na Masya Allah Kali mempalai ng kamaruan Zu sinyan Di Islam sinyan Mga nifyana na yung istighfar Korea to Kinanom yang kami Allah subhanahu wa ta'ala Di hadis noham ni ako yato Faharan manzar mana ngayon Riki Fiatsara belansi Wakan narimiki Au munafiki Mansar yato kukarati Fotum fazawan Ramadan Kata to mansari Zain Fiana namin kami Allah Basi kami tarafingin ni Pinsalamu manditan ni Fazawan Ramadan
atao agnatin'ny eritreritry hoe io le fiaignana zay nitakiny izy Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny mpaminagninazy anjetriky le amitsika izy tamin'ny mpaminagninazy nivolagnany wa'budu rabbaka, tompoa tomponao hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à fahafatesana io avy aminao. Le fiaignana eritreretitsika hoe le iainana na le fiaignana iaignatsika agnatin'ny fanjavany Ramadan, io le nitakin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny mpaminagninazy hoe tompoa tomponao ya Muhammad, tompoa tomponao. Si Ramadan fu si volana hoe fi shahr Ramadan au fi shahr Sha'ban au fi shahr Dhul Hijjah au fi shahr Muharram au Rajab, la précision hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à fati avy aminao. Sasa mbovu hivi mbovu soramunaji sekarang fiaignanao miaraka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala kazatao karaha kiraroski di place anao magnadoso izy bakô misy place anao mampidiry izy karaha hoe silamo. Maro ampino silamo boka mieritreritry hoe silamonany mify amin'ny robolava ndraiky satroko, leran'izy misiky robolava ndraiky satroko nany eo misy silamo. Padahal magnadoso izy basi miaraka amin'iziny koa silamo miala aminany. Sekarang silamo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala nangambiatsika Ramadan tika madrasa atao hoe fianarana le fiaignana zay takin'ny Allah subhanahu wa ta'ala amitsika tsy araikaraiky jusqu'à faty avy amitsika. Masya Allah agnatin'ny fanjavany Ramadan miezaka mamaky Quran, mavita Quran, sana ni nakatamti vita ko inwe, masya Allah inwe na dikir sahaba mvulang awe kana Jibril ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan yatadarasani al-Quran marratayn fi hadha ash-shahr. Jibril alaihi salam ija mamnikamnani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang fanzaban Ramadan romangan revision nizo indroe agnatin'ny fanjavan Ramadan. Indroe le revision Quran zegny indroe nama voalohany jusqu'à farany hindi koa fandroe izy manao navita indroe masha Allah fason fa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jusqu'à Ramadan farany niaignany tamin'ny Quran sy complete. Alhamdulillah sampai datang sekali komplit. Kafaran Ramadan faran niya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bola nisiro aya nilasa, bola maru birsi nilasa ka. Kafaran Ramadan faran niya. Kali Ramadan jabi niya yang regi isma revision ni Quran ni agam Jibril alaihi salam duit angatin fanzaman Ramadan. Jahasi pemirsa, kalau memahami Quran yang ada di zaman Ramadan atau menirtinowi tili fianna takini Allah menakali jis kazana ala dunia fas Ramadan fu vita Ramadan zaisi ni cara ni sana fu musalla Quran fu musara to ngati tajera bianga mga bianga zin Ramadan mangarga gua la haula wala quwwata illa billah. Sekarang sana sholat itu garazi, sana sholat Ramadan ko ismangan pa Ramadan ko vita si ayam lasa ngapitan sholat si betakin Allah no di fiangan aja ngano mitanding amrahan ang irangan ni bago mitanding
amduraha izinandarani Allah subhanahu wa ta'ala niyanarakan zaman Ramadan. Zaman Ramadan zaman disodakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu lis-sa'imi farhatan wa ni fihi izmana afrawrawanga arwi farha 'inda fitrihi farabrawanga amnizi mangano fitrnan romana paiza ni hadithi mbuna ale fitr bulangnya tu amni Idul Fitr raw amni Idul Fitr farabrawanga dunyawiyya wa farha inda liqa'i rabbih babu raw misrena nisfanu situnani amni thawabun fi fiyeza nasi wa ibada zinatoni nanjitani fi fiyeza Misharawrawanga itu duniawi, misharawrawanga itu ukhrawiya na fil akhir dengan sunuzi Allah subhanahu wa ta'ala. Harawrawanga nuli itu magarawa. Simple. Afka fifiyeza ni, afka musari. Famapaiza nga ni hadithi ya rajin yung ulang nga posible ko fitretu lerna naman Allahumma lakasumto na laurang sulajizi nga naafka musari yung mga iftari Allahumma lakasumto yung sulaji misulaj mayo dali yung miskarabrawang amin dito masya Allah alhamdulillahi nafka harawrawang nafka musari nafka syakari basta ito mga titirtino li harawrawang ng mga iftari ni karaling li harawrawang hiyangan ni rumaskini isananga sa Ramadan po isananga ang futuan na roho misiraha azun robo kamno sabi ka no fanzabareki masya Allah saat fanzabareki sari mo mansana aliba no masya Allah insana ni latabrainana ni hali ninduin ni halabani halabanganan dari nizum kuftu wariba ninduin ni halabanganan ni latabrafin nizum fi pero maskini hau musari yengando isana rafi yengando jabi yengando leran rumah hazu kapwa kambare uno kapwa kambare aruiti ini de sulazmano yo karani sulazma itano lerne non kufturuanima karani leran rumah hazu de 5.000 di manzatu bokam noi masya Allah Itu Ramadan TV anak madrasah sti mampiancano seramar mampianari lima panael bulan bersikap Islam si profetisti am niweres ka mampianara am lelafui izi mampiana ta amatet ki Islam ni atristi misik Suara fakatrerat sedihnya benar senti far yalangam nanti yalangam nanti ifu nanti kau kata itu apa itu yalangam ni ifu bagus sinyala teori isi kuana pihak lerangan yang nara ni nanti dan ni matsangan ani semangat ya Allah nampihan perahat salan yang nara ni tangatin matsangan ani sana ni masya Allah marga Allahumma laka sumtu sontar sigaretin ani ya habib sontar sigaretin marga Allahumma laka sumtu ni sana sidinya biar langam latabrayo am sahati funza lai sangan sidinya biar langam ni latabrayo fot ni lu sotara am fivangangakati ni sana boga kat-katrera tuwa dera amidinga sana katahannya ribe Mga tarawih, jinsam tarawih yo, sambil tarawih fakati nga ala imam, cuma makilay. Abang, biara ya lang ay ito, ano po nga pinangakati. Hindi ko madrasa na mawanti, fiyanara nga. Lerahan yanara ng matsanga, bauman sa plikino, nyaling. Ako at siyang turmas.
misalnya atau maaf sangat termasuk masalah Ramadan tiba riba kok batati sekali gimana si mana cara masalah Ramadan hari-hari ini kan ya hari Ramadan ini kita nak kafir masya la haula wala quwwata illa billah maka Ramadan di madrasah isti ano mingat isti considerare isti kado misalnya Allah no madrasah no si mange favore mi antangat no si ribos wala si forbi karaku fanom yanta we yuli fiengana zetakia ni Allah subhanahu wa ta'ala amsika jiska sika mela dunia di Sano solam nyaling zin bukan sisi yang fiengan yang late sisi yang fiengan ni apa sih tarawih la ilaha illallah alhamdulillah tarawih Masya Allah fazakan bersisi resika gua tarawih sekarang tarawih fo masjid terus belum miskin fazakan masjid jam bila fude sampai nganon sangbo kan sama tu katuro yang bukan sisi semangat tarawih at kisah saya katuro yang urusan pangantarawih mesti mangan iswa tawane ancangan sama mangan minane siswangan alhamdulillah sisi biseran alhamdulillah disurasi ke Allah subhanahu wa ta'ala semua pangantarawih hati masjid bau kazon di malu mangantarawih fafian harang azu Salam nyali ni takin Allah amno takin ni pamnani Muhammad sallallahu alaihi wasallam amno mandi ka fengana no jabi paswe Ramadan ni qiyam al-layl mala Ramadan si salam nyali mala Ramadan ni arka idi arka anda idi izmano bihinana ngabun fandang ni ali ni karaizi mano bi arka ngati la tubeli wala dhikr sisa ta dhikr qiyam al-layl sangat niyan fi sangat nirjit Ramadan tifia na razeni ya ahibba ya leo li fandalo vano Ramadan non andar madrasa mabit universite nandalo vano ti marra yanara ngatnisti amnifianga na zetakini Allah subhanahu wa ta'ala amsina Datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga muamazan taufik amazan kalitin ni iman mahabita mampiacha likili generasika anatin ni fadaba ni Ramadan insyaallah badisika menyanyi kiska anggalan ni Allah subhanahu wa ta'ala sika amdumiti wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa taqibu min adh-dhanbi kama la dhanba ادعوا الله يستجيب لكم واستغفروه يغفر لكم واخر دعوانا ان الحمد لله